Amakuru akomeye cyane, amakuru y'ubutasi atugezeho ni amakuru y'ibikomeje kugaragara i Kinshasa, by'umwihariko ku bajenerali bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Abenshi bakaba bari abantu bazamutse muri RCD ndetse abenshi bakaba bari mu nshuti za hafi za Joseph Kabila cyangwa bakoranye na Joseph Kabila mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abenshi bakaba bari mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge, aho bakomeje kugenda bafatwa. Inama zimwe na zimwe zabereye i Bujumbura nk'uko tugiye kubigarukaho, zatumye bamwe mu basirikare batabwa muri yombi bashinjwa ubugambanyi ku rugamba, nyuma yaho AFC M23 yakomeje kugenda yigarura ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano yatumye ifata Goma, Bukavu na Uvira iherutse gufatwa na AFC M23. Nubwo Amerika yasakuje, ubu M23 ikabisa niyavuye mu mujyi wa Uvira, nubwo imirwano ikomeje, FARDC ishaka kwisubiza umujyi wa Uvira. Reka mbagezeho iyi nkuru yose mu buryo busesenguye kandi bwumvikanisha ibijyanye n'ifatwa ry'aba bajenerali. Umutwe wa AFC M23 ukomeje kugaragaza ubushobozi bwo kwigarurira no kugumana uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagiye hakomeje kugenda hagaruka kugaragara uburyo busanzwe mu basirikare ba Kinshasa, aho abasirikare bahuze mu mutwe wa RCD n'abigeze kugaragazwa nk'abari hafi ya perezida wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, bashushanya ku buryo buhoraho nk'abahemu cyangwa abagambanyi. Urugamba runini ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo zifatanyije nazo zitsinzwemo rukagaragazwa cyane nk'ingaruka z'ubugambanyi bw'imbere mu gisirikare, aho kuba ikibazo cy'imiterere n'imikorere yacyo. Ibyo byibasiye cyane abakomanda bafite inkomoko muri RCD, bamwe muri bo bakaba ari abanyekongo b'abatutsi. Igihe cyose AFC M23 yatsindaga ibitero by'ingabo z'ihuriro rya FARDC, amakosa yakirwaga ku bantu ku giti cyabo mu basirikare bakuru bahuje inkomoko n'amateka amwe. Izo ngabo z'ihuriro zimaze gutakaza uduce dufite akamaro ka gisirikare n'ubukungu, harimo Goma, Bukavu ndetse vuba aha Uvira, imijyi itatu ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tsindwa ryakomeje kugenda rigaragaza intege nke zidakira mu ngabo za FARDC, nubwo ziba zifite ibikoresho ndetse n'izindi ntwaro zikomeye ndetse n'ubwikorezi buhambaye. Imikoranire mibi, igabanuka ry'ishyaka n'umurava, ruswa n'imikorere ndetse n'imiyoborere itandukanye itagira ihuriro. Ikibabaje kurushaho, buri gihombo gikurikirwa n'ibirego bigamije kwibasira abakomanda runaka. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ku wa 9 Ukuboza ryabaye intambwe nshya mu kongera urwikekwe rukabije imbere mu nzego z'umutekano. Nyuma y'iryo tsindwa habaye inama ikomeye kandi irimo umwuka ukakaye yabereye i Bujumbura ku cyicaro cya ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyobowe na Vice Perezida wa guverinoma akaba na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Shaban Luko. Iyo nama yitabiriwe kandi na Jove Cishahayo, umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi rw'u Burundi SNL. Intego yayo yari ukumenya abasirikare n'abasivile bakekwaho kuba baragize uruhare mu bugambanyi bworoheje bwagiye bukorohereza inyeshyamba, ntabwo ari ubworoheje ahubwo bworohereje inyeshyamba kwagura ibirindiro byazo. Brigadier General Amuri Chiviri wari umuyobozi w'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokorade rwa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yashinjwe gutegura igitero cyagushije gituma ava ku mirongo y'imbere y'urugamba, mu gihe bivugwa ko yanayobeje amafaranga yishishikariza cyangwa motivation yagombaga guhabwa abasirikare bari ku rugamba. Nanone Brigadier Ilunga Kabamba Jean-Jacques, umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33, yashinjwe kugira uruhare muri ubwo bugambanyi, aho bivugwa ko yasangiye ayo mafaranga yayobeje na Chiviri.
aba bajenerali bombi bazwi ko bakoze mu gihe cya Joseph Kabila kandi ubu barimo kubazwa ku bijyanye n'ubudahemuka bwabo ku ngabo z'igihugu za Kongo. Amakuru avuga ko iyo nama yanzuye ko abasirikare bakuru bazamutse mu nzego z'igisirikare mu gihe cya Kabila, cyane cyane abigeze kugira inkomoko mu mutwe w'inyeshyamba wa RCD, aribo bashobora kuba isoko nyamukuru y'ubugambanyi buri imbere muri FARDC. Iyo myanzuro igaragaza inkuru rusange imaze gufata indi ntera i Kinshasa ivuga ko imiyoboro yasigaye y'umutwe wa RCD n'iya Joseph Kabila ikiri mu ngabo za FARDC kandi ko iri gukorana mu buryo buziguye cyangwa butaziguye n'inyeshyamba za M23. Ifatwa ry'umujyi wa Bukavu mu maboko ya AFC M23 ryashinjwe General Olivier Gasita Umunyamurenge, nyuma aza gushyirwaho nk'umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33. Icyakora yahuye n'ibitero bikomeye kandi bihoraho byahujwe n'imitwe ya Wazalendo yo muri Ace yashinjwaga kuba intasi y'abatutsi mu rwego rwo guhosha imvururu n'uburakari bya Wazalendo bo muri Uvira. Gasita yaje kwitabwaho akurwa muri ako gace asubizwa i Kinshasa. Lieutenant General Pacifique Masunzu wari umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo zirinda igihugu troisième zone de défense ka FARDC yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi k'Ugushyingo i Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo, nyuma gato y'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC wari uvuye mu butumwa bwa leta i Bujumbura mu Burundi. Isoko iri hafi y'urubanza yabwiye SOS Media Burundi iti umugaba mukuru w'ingabo yageze i Kisangani avuye i Bujumbura. Yagiye kwa General Masunzu aho telefone ze zafatiriwe mbere yuko ajyanwa i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo. Nta tangazo na rimwe ryemewe n'ingabo za Kongo ryigeze ritangaza ibijyanye n'ifatwa rya Masunzu. Icyakora amasoko menshi mu nzego z'umutekano i Kinshasa yavuze ko akekwaho kuba afitanye imikoranire na Kabila no kuba yaragize uruhare mu bugambanyi mu gihe AFC M23 yakomezaga kwagura ibirindiro byayo mu burasirazuba bw'igihugu. Amasoko y'umutekano avuga ko Masunzu akurikiranweho uruhare rujyanye n'ifatwa rya Nzibira muri teritwari ya Walungu n'inyeshyamba za AFC M23. Major General Robert Yav wahoze ari umwe mu bagize umutwe urinda Perezida Garde Republicaine mu gihe cya Kabila, nawe yatawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi no gukorana n'abanzi b'igihugu hashingiwe ku byakekwaga by'uko akirinda hemuka kuri Kabila. Perezida Felix Tshisekedi ahora ashyira umutwaro w'iterambere ry'inyeshyamba ku bantu ku giti cyabo aho gukemura intege nke ziri mu gisirikare cy'igihugu no guhagarika intambara idafite ubutabera. Nubwo imiryango yo mu karere n'iy'isi yose yamugiriye inama yo kwinjira mu biganiro, yakomeje kwinangira amatwi mu gihe akomeza gutsindwa ku rugamba kwibasira abahoze bashyigikiye Kabila n'abakomoka muri RCD bari muri FARDC bizarushaho guteza umutekano muke n'akavuyo mu ngabo z'igihugu. Ngira ngo rero murabyo ibiri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inama zitandukanye zagiye zibera i Bujumbura, ndetse abarundi bakagira uruhare muri ibi bikorwa bitandukanye nk'uko mwabyiyumviye byo guta muri yombi aba bayobozi batandukanye bakomeje kugenda batsindwa ku rugamba, ndetse n'abatari bahari ariko bagashyirwaho kuba baragambaniye FARDC mu gutsindwa na AFC M23. Ibi bizarangira hehe rero? Mukomeze mane natwe hano kuri Pilot News TV, turakomeza kugenda tubacukumburira tubagezeho amakuru agiye atandukanye, yaba ku mirwano, yaba mu gisirikare cya FARDC, yaba muri M23 ndetse n'ibindi byose bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.